tukuruka nga conventional medicine nutrition tutoko make sure nga tuapimira umurwire bya twakorera diagnosis boigo mbubwa tobokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondobonge so nakitokera umuntu akiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe itogutumia amarioga kawaida aitogotera tukuruka na conventional medicine twatumia amariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and then Tubugate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubugate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo y'abayibuli. Mbia mwana sana umwanchi umulibeta Kisii ya Ndizi TV na ndengo kwaliania se togosanga imeyumurubili o Worldfit Clinic astokume na daktari oyogo chokwanera igoro ya maruire a robosemia otomanyia na kia maruire a bocha semebere yaito nchera kito trabe to wetanga na wigo asinyegitari ya Worldfit na kibako nyarakoba bakorua obogwenya mwanchi mulintete kukonyenga sense mochichi mitandao sense ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News na bego mwanchi muri nyakobwate ibuli niliansigo cha ase daktari na bagotoma ujumbe yagenke wetera sinambirga basi screen yago otomanye ngayokobwati omorobeli koruna bego libuli yago cha ase daktari kyagera nolega gase studio abega gukwira nilikondo mwanchi muri weekend ntobete tugosanga amange tukabata gukwanira igoro yoborere bwa diabetes korindo mwanchi umurireria ana betengonya nende ujumbe chenyinge bagotebanga murubiri ni go beterete kyagera ntwaro chenga weekend estima ya betege kogenda kuri bagatanga agakiboli daktari abega koirorira omurubiri yo gose gukwanira uborero bo omwanchi umurireria nande ni gotwa erobere wikira na daktari asto gukwanira uborero bwa diabetes korindo mwanchi umurindara so asoboime tendara mwaliga ni daktari atatebi na kyakoropwa gose chenjirigali asagotoka ese bado no wale karibu sana daktari. Mbia muno Miss Kerubo. Daktari ya daktari Moses Kena Onsarigo. Nkurwa daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers notulega Bosongo ase nyumba ya Uru Plaza. Egorwa ya Gatato erumu 307. Karibu sana. Asante sana so wiki studio. Asante. Daktari wiki ntabete gukwana igoro yoborere bwa diabetes korinde okoranga abantu abange mbabete bako uligereria muroberi yokubwatikana ni mitambo ya beteke gosalika keigo bono litukoli ya lero te tukwanira oborere bwa diabetes yo toeresera so bwagare obumburere kyobo na kibogo cha so mubiro ite bimanyere limbire biebi nabo igonye nyagitari ya Worldfit gekurwa obogwenya nabo igonga kitora beto gwetanga akaribu sana daktari toeresera so borere bwa diabetes obumburere kyobo. Asante sana Miss Kerubo. Akero togo tebanga umuntu nabwo tuburire bwa diabetes. Emine nabwo tuburire bwa sukari. Nande togo tebanga umuntu nabwo tuburire bwa sukari. Emine tinge esukari yaye samanyinga. Yetaniriye ke wango kerieta kireko. Eke wango keriye sukari ewente kobe samanyinga ne kere sukari 3.5 to around 6.7 millimole per liter. Ine sukari yengia iliye gotokonya gokora kende nyo tutakiro sumubiri. Esukari Miss Kerubo nerego na mafute sobongo. Igobongo bwa umbogo kora gasi
utabuga tie sukari esa manyinga to ebimo byago bitagete sukari otwale chingu gokore gas lakini sukari iligo ikebe 3.5 to around 6.7 millimole per liter lakini bone kere sukari iliye sa manyinga yetani yeke wange ikyo ekurukunga 6.7 millimole per liter egende 10 egende 15 egende 20 bone yetani yeke wango keriyeta keire koba bone inereko tebunga kwanyoro buru bwe sukari yani abantu bakwanya gitari pago chikupimwa manyinga abandi ngo chabalo bisito batamanyi tuzimba watu buru bwe sukari banyorekana ngesukari yabo yakireke wange kerego gusa umuntu ogenda nyagitari nabwo ate shida no mukojo umukojo gusa macha yago chikupimu anyorekana nabwo ate sukari glucose ugo chikupimwe sukari kwanyorekana ere iguru banyora bono bwatu burire buru sukari oligere libono iga ase WHO yaoro kiringa esukari yegendete komente kese jamii abantu bagugatuburirwe sukari bagendete komente ke kila kujao lero abantu bakomente kapabwatuburirwe sukari esukari yegendete komente ka the prevalence yabeire igoro muno millions of million people babwatuburirwe sukari norega gusinturatigu the same thing usiga iga abantu batwada baburirwe sukari yabange muno nandi tuligereriga misi kerubu oburiro bwe sukari no buswiro bube mono ekere sukari ere samanyinge gusali bimo byumubere saidi esukari nere gusali amaiso y'abantu babere blind batali korora because y'uburiro bwe sukari abantu batwalire kidney failures okwigo bakwenda bayimumbu bachiko gweni gumumbu bachiko rusibwe kidney because uburiro bwe sukari abantu batwalire ki stroke muntu akutwale stroke because y'uburiro bwe sukari so what I'm trying to say uburiro bwe sukari ibo gusali omubere kerasi ekere sukari yagere igoro yaitaniri 6.7 ere 8 ere 10 kunya gusali bimo byago byomubere nandi mu byago na bimubere binya gusalika ntobu ati spare parts kigari cyomubere so we have to be very careful and nonyoranga spare part njya ngosengo chikobekerwe kidney it is extremely expensive kubekirwe ibintu ebyo eso mubero ito bono nakyo kogenda nyagitari orucha abantu abange bakolera dialysis bagusibwa manyinga no gusibwa manyinga is very expensive nandi nyole even the stress yeko utwara depression ego choko bunya gusibwa manyinga yaba iguru kwanya nk'abantu aba yorubumo bwabo buko butambe yes miskaru ambye mono sana daktari kweresera sobugale kundo mwanchi muliembya mono sana achinga kyogendete gusangana intwe imeyo moroberio o Worldfit chinga kitogendete gusangana Dr. Kena Moses oyogendete gukwanda igoro yoburire bweskali konde daktari inki yakole tuburiro bya bweskali tutareka nyore sige ngiye kole tuburiro bwesukari yango tebinga ntubwate type angisa tugosenye cyuburiro bwesukari ntubwate iriye kurukunga type 1 yani esukari y'abana bakenda tebe usukurwa juvenile diabetes diabetes yoko nyora abantu baikila adolescence banyoro uriwe sukari uriwe sukari buri woko nyora abantu bali myaka 30 go chance kuri umwaka yomu bakemero 30 go chance tukuruka juvenile diabetes again tukende to riyetalinde bokoroku ibokoroku nga insulin dependent insulin dependent eminatinga omuntu yogo ikaibete shindani aibete insulin maisha yake yote that's why inaitwa insulin dependent again teminatinga ekwerende pancreas yani
oro imaro liro ku produce insulin bono ro muntu oyo bwate juvenile diabetes koso mwana oyo bwate juvenile diabetes mboli ko produce insulin at all osebo ko produce insulin enke saidi eyu etanyale ko konyeso mubiri oyo nakikora bako betwishi ndani maisha yao yote. Kwa hivyo ntubwate type 1 gose insulin dependent gose juvenile diabetes yabana bake eyu nga pancreas yawo teri cross insulin at all. You see? Nani ntubwate type 2 diabetes. Type 2 diabetes bone yabantaba nene. You know? Yabantaba nene. Eyibono yabantaba nene gusekuru kunga type 2 gusekuru kunga non-insulin dependent. Non-insulin dependent talazima oyibe tegentoki insulin nabo kominyo tabwati insulin ndi wanene nandi ntubwati yende kurukunga gestational nekero musubati aibwatiraneti esukali yanyora korekanere igoro. You see? So ntubwati chisa tumnanda gotebi ntubwati type 1 type 2 inde gestational inki gekole ntubururi bwesukali inki gekole ntubururi bwesukali obururi bwesukali bokocho okoba kisababu bere sababu bere esababu entangani onye pancreas yago onye waliungu you know kwa Kiswahili inaitwa waliungu the pancreas onye pancreas yago nebwate kiseri girikunga beta cells ama insulator Langerhans kiseri kiriko produce insulin onye kiriko produce enough insulin diko konyoro obururi bwesukali okobwa pancreas yago teriko produce enough insulin. Insulin ni ninki? Insulin ne pump. Insulin ne rekogende sa manyinga. Erusi sukali ile sa manyinga. Ile sukali ile siki cells ime. Egerebe chingu. Echikutumeka muna chingu. So insulin is a pump. It pumps sugar from the blood, you know, stream to the cells. Ndio wana ine. So onye pancreas ya uteliko produce enough insulin. Then it means utakuwa na ugonjwa wa sukari. Manake sukari sasa ile pump haitoshi. You see? Sababu ya kabiri yo kunyoro wa sukari nekero umubiri ogwo you know wangire ko igwera amachiko ya insulin. You know? Umubiri ogwo toligotumia insulin effectively. Umubiri ogwo ange ko iguri chiko lye insulin yago tabiringa rusiye sukari yeye nyeirese into the cells bono tuliko igwera lichikelyo then what it means naboko nyorubu sukari so uligereri abana bali abakababwatu urubu sukari no kobe pancreas yabetali ko produce enough insulin lakini abantu abane balibwatu urubu sukari ibabwatu urubu sukari okoba omubiri obwangire ko igwira amachiko munabona ko mfano bonto bekora causes you understand inki yekole nto urubu sukari sabantu abanene onye tuliko kora exercise omunyete ekero mu onye tuliko kora exercise enough omubiri ogwo kuba resistant to insulin ayo gwikaranza kurumambi bakamara baturi abantu bateko kolega batangitigas abakwimuka mambi ayikaranze se para ajake history abasubati mbane baruko barule nyomba ya mapema sana bajire se jirani wajake waka history mshene unaita mbona mnagani mshene sasa watu wale ambao wapendi kufanya kazi you know they don't exercise mwili wako unataka exercise so mwili wako kama ufanye exercise uko resistant to insulin again to gia kabiri ko lenta resistant to insulin ekero mubiro bobero munene mono so ekero twatiro mu twebire ko inyuro mubiro itunga ikintu kitugwente ko kore mubiro yobero munene mono once you become obese overweight umubiro wo kuba resistant to insulin amafuta manga kuba resistant to insulin so overweight yale ntuburiri bwake wesukari
ekero kuri junk food yebwate endagira bwate sukari nyingi lyoka you know wankite kuri endagira polished wantu lyo kuri mino wono umuchere ule white agoito umonge nande side you know ubo kumo ule polished ubo sweetuka abana batango sweetuka bwa mental bwa mental ligo lyakyo mbada itikugora bo bituma basi ebituma biri bikuba polished oje ngosi yari yesike korusi yari yesiko ebwata mario ga mangi because iri wondiro likoro na chromium ligotoka sengozi yari yesiko ligo konyo sukari it's a mineral ligo konyo sukari yaute basa kwanda igoro sense you know what miskerubo abantu bali bakale urubwe sukari mbwalinge bongeyo bakalira oboli wakolida maemba you know oboli na maemba mbwata lot of chromium and chromium twarolenga koli ile sukari yawo tibase kogenda iguru sense so bantu bakale mbabwata burubwe sukari mona mnabona iga ndagira kyo koli nto wanene ndagira kyo okoli te kolentire burire bwe sukari uburire bwe sukari mkubwati buri nande jamii fulani kama familia yenu ya kisukari utapata ugonjwa wa sukari you have to be careful onye tatu mintu watu uruwe sukari nkingwenta kokora tinyoro uruwe sukari onye mamu mino bwati chiyanko chiyago nkyo wente kokora uruwe sukari tubasa kubonyora you see uruwe sukari na uburache because bugwetese kifamilia ntole wanene daktari lakini bono abana bakembale bakonyora uruwe sukari aronda kwanira sinini uligire okende nyagitari abana bakababwa tuburirwe sukari abange mbali batagonke tigu muna batebe tubunyagitari ekero ibwateraneti nkogende ula antenatal clinic you know ekero wachire antenatal clinic watebunga you know omwana ogokomonyora mogonki mitinyi sitaere atariko mwakende yonse lakini najua kuna wajuaji kwanza wala mama wazee daktari umetebaga tebanga umwana akolera sana ine njale kumuliri bamuingotelie rungori you know at my mother na kintu tu abakineti mukaete kwanza bako moera kero kwanza umetekera daktari kitu abakineti wono ndi mwasomile muraba ngaidi kutu wono mwanuli arumetienye yomu uchakire kwa kandagira gukia mabere y'engombe you know ekero ko mu mabere y'engombe mubero yo mubetura konga urabune ndagira mu mabere y'engombe so ubunyamasi buaye bwa muonchokera bwachaka goito mubere bwagenda bwanya bwitire pancreas yaye so bali bakwena na mabere y'engombe umwana atara ikemeti ingista ande bone gere saki negenda gukoro bachakire gotenga you know imiti umwakomugi moera kwa maja ko mobere y'engombe so amabere y'engombe tatanga na mabe lakini ekero ko umwana moke atara konga na obogo trigger what we call autoimmunity kose yani kinga y'umubere yaonchokera umubere obo umwana nyoro urubwe sukari abangi nabali bakonyora babwate sukari yere igoro engaki bayibwatira neti babwate gestational diabetes nabera achangiye kolento burubwe sukari so umwana ogo in future gusebo changiye kolenta mna wonto entra gota echi complication chini so ebintu nebinge biragere abantu bakonywe sigara ngo changire kolento burubwe sukari bali bakonywa marwa mange mono ngo changire kolento burubwe sukari natogenda gukwana yes daktari taraenda gochiare nko bako gukwanira nga umwana abonete kogonga emitienyi stama chaka kwa wendaira metembara baswati bali okonyora nga gose asemeremo bagokora okonyora bono metense yabere digital takonyara kogongi mwana direct okonyora nga technology nerero ugotigera umwana mabere is it effective gose lazima it is unaweza kamua maziwa ama yani maziwa kutoka kwa matiti yako si ya ng'ombe ogo kama mabe rovere ruwa wa kama amabe rovere amabere alikuwa tigiro umwana you know na be media komwa later on ya mwali vyota hiyo iko chinjira chaketi you know that's why kuna technology inakuja kwa sababu
inaangalia kwamba we do things right. Abana bali na abana baito baja gutukonya mambi. So you see no urire bwa diabetes bwa abana. It's not a joke. Bali babwa temba ko na wagote. It is, you know, uburire bwo consume a lot of resources. Kutagita a lot of money. Umwana ogoma kumulenda. You know, complications cy'uburire bwe sukari sabana ikire high. And that's why we said that na emibere no kolenda nyasa tatungite bantu baro na tuyitwara teba Worldfit. Daktari ngwa kwanira igoro ya gestation akero montai bwa Trinity nabakonyora ngonyoliro bwa oburire bwe sukari. Oburire bwe sukari enye no musubati mbwambukire ucheso mwana uli abugorite. Naburagere sukari egende nse mubiroye. You know, ekere sukari nabonekero umuntu naibwatira neti. Emineti ya manyinga ko gende so mwana abwate sukari yenyinge. Abwate kinduki sukari yerego. So omwana oli omwana abana bakeba go produce a lot of insulin than abantaba nene. You know? So meaning abana bali nabo baranyole sukari ekogenda nsekereza esa manyinga abo kerwa so mungene so musubati ndayo musubati gosonyole nandi bakwiburu baraba abanene mono mibere because sukari yere nyinge, so they get affected, yes. Lakini mono you know ekera abana abayiboyiru nabo bagocha batwara diabetes badai in life. You see? Because gestational diabetes nabe leading to type 2 diabetes omwana oli oboretu. Nyoro musubati omwene okonyora ogotwale sukari ekoba igorenga kyakonyora omwana. Yani abwate akonyora abana kusekera abwatira neti. Nabago chanyora obusukari oburwire bw'sukari badaye. So we have to be careful, yes. Daktari ngwa bako kwanira igoro ya type 1 diabetes. Oburwire bwa ngo chibole bwa bwena type 1. Burwire bwa type 1 diabetes teko wena. Tutabo umaine. Burwire bwa sukari bwoko nga type 1 oseri abana. Juvenile diabetes nakiye kora bwoko kunga insulin dependent. To komenya utalikobeta insulin. Mboli ko wena. Burwire bwa abana bakebwe sukari. Na kitoko lakini enchira nero yokolenda abana ba miskerubo. Enchira nero rabalende so that imbatwara chi complication chinyinge so moberobo. You know, they need to undergo what you call detoxification and then kusibia manyinga kobe kishwanga kobe kabale bintu bikoro kunga antioxidant za manyinga omono egere mbatwara complication chinyinge lakini mbali ko wena no because pancreas yabo teko produce insulin oseko produce insulin kidogo sana ambayo wezi kasaidia mwili wao. Yeah. Ambie mwana sana mwanchi muli wita CENTRE ya Ndizi TV nikatoendete kusanganire Dr. Kena Moses kora se kliniki ya Worldfit oyo gendete kutosemia amange igoro yoborire weskali bunabereka gukwanira obumborire kyobo bereka gweresera sobwagare chi type cyoborire obo nabo igotoresire na kibogo cha se omubiro tukolende omwanchi muri yenyo ko bwate bolirinde yensiwe chasta daktari nabo gutuma ujumbe yage nkyagwetera sina mbiri ga base screen yago ekegera daktari no alege gase studio abekago koiraniriya nasinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyora gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo gotonyora gwetera Ndizi TV News. Daktari kegera kwa bakugukwanira inakiboriro bwigabo cha semebereito omonchi muri natete kumanya ebimanyerero byoboriro bwigambire byebi ngakyura koromanya nga kwanyuriro buru wesukari ngakyura koromanya ekimanyidike tangani you know emanyiri mbiro bikoro kubitatu koligere monoxide ko bwebindi ekimanyidike tangani no koigu erango lyokalyoka ekero kunya koigu erango yani kwanywa maji lakini ande baada muda kidogo naende kunga maji hataisaidia sumu na wachi kulia maji you know thirst tokoro keso bunyangitali nga boldipsia ne kero kunya kunywa maji lyokalyoka
ekero gutwara thirst ere igoro saidi erangere igoro saidi nabura nyore nga n'oburire bw'esukari watwalire ekero gwitera mache lyoka gwitera mache baada ya muda kidogo andi wachire gwitera mache baada ya muda kidogo gwitera mache tokuruke sobunya itali nga polyuria when you have polyuria gwitera mache lyoka ene dalili y'oburire bw'esukari kontrola tanga bintu binde mbyo bitalente bitagero umuntu itira mache nabura tukomenye ngo bwate infection lakini njirenge no gukinya gitari egintu kende kya gatatu you know no kwiguragererio karyoka endagero kunya kwiguragererio gutinga orenchale nene hanga ere igoro saidi enchale ere igoro saidi you know tokonyiruka nga polyvagia nencharere igoro saidi kubwa muno abande bakawaida ukutunya kuragira lyo karyoka omunyito kuragira because esukari iri sa manyinga teliko so into the cells echiko collegas iko kiseli nyagotenga ito chandike tega kito endagira tuchande kumbe endagira nechire gali ese chinjira chia manyinga lakini teliko so into the cells so umuntu twara you know you know enchara nyingi lyo kuleonya kuragira ini kidali satu chiwe umuntu agwente kuligira lakini kidali nande chinde nchiro chinyingi na uko oranyole kwale ngo mubero omuntu mone saidi umubero go cyaka go care you know kwa lose a lot of weight konye kwale ngiko na boranyole amaisaga cyakire gutika korora burungi tali kuligira lyo mweso tali korora buya maisago abore yunga chishindano cyache gukoroma gusoko yunga ukuganda maguru shindano ngobita kire you know nabora nyole ngege tonda keri kiago ngeri kugwena bon wakirwa sigetu the slow wound healing yatonda keri ngeri kugwena bwangu mna kwa kagwenire kale you need to ask yourself why nyora abantu bali bate ngozi yachakire you know ngozi imeanza kugeuka haikuwa ile nyororo mzuri vile ilikuwa so ukiona ngozi yako haikupendeza zingine uende ikawa ni ugonjwa wa sukari so you need to come forward tuangalie tuone shida iko wapi watalire kliniki ya Worldfit Byabana sana daktari daktari ngonyorole nga abantekera bakire nyegitari akonyara bagotegungamba bwate oburire bw'esukari lakini bategunge esukari yabo ni yerense bagwenete baguno naka soda iga imanya gutira ngiye kogera ibona tukuruka nga poor monitoring of sugar tiango ande twacha kolenda chi machine because unajua ekatoka te abantu nganko wena bali abantu baukana nebo kwana so we have started to nguchaka tule kolenda chi machine ese price yerenze because tuleta abaruide baitoto korora nandi bamanyangi bagwente kokora ikarobalinka batwali chi machine chiabo so that they monitor sugar well yankor kente kogera okonyora umuntu nabwo atuburirwe sukari onyu kintetere edosi yere igoro nesukari njarenge nyinge samanyinga so what does it mean amaryoga alira ni sukari nse saidi abuko bako teunga yaya karanywa ga soda ga ige sukari yage mentege because edosi cyanyu yetaniri edosi cyanyu akorege yetaniri ekiwango keri ye sukari tengo tegento na roche ge gasigete nyegitari ni na roche bako te yumuruiringa lazima unywa amaryogo yesukari lazima unywe maryogo ya sukari maisha yako yote. Sasa wala wamwambii kwamba hebu angalia sukari yake kwa kiwango gani ndio kunywe dawa. Kwani urumu ntakunya kwa maryogo ne sukari ya teligoro mono. Ya sukari yagenda inse. Poor monitoring of sugar. Yagenda inse. Again tukende kia kabere kiragero umuntu sukari yagenda inse. You know. Abandi bali bakora mnabono fasting muntago saba masabuta yo ngambali kuragira bonenga kintambi nero nabera changiye goso umuntu taragire ndagira nabera changiye esukari yako yenda kogendanza lakini saba abantu bobo tuburibwe sukari most of them narolire eshide ko banga kimbali umuntu genda kotebe nubwo tuburibwe sukari kwamanya guipime sukari limo baada yo imeti nyebere nganje ndingo ipima ngine lya wangunya konyulyoka sukari hituko na buko nyanga litukogete kwa bukire esukari yago esukari telikoba nga ere stable
ngira asigite oka na beko enda igoro kizage na nira na asikiza kwanya bono kwanyure ryogo ne sukari yago yarengenze itaenda chini kero kende daktari umuntu ochiranye gitari ote na bwatu buriro bwe sukari oirwa mariogo nagendete kunywa igika kingana ne kyabwenete kuira na enda chugupimo na ende gupima sukari etakere gukoru regularly kandi kunyarikana lakini yakare sukari yawe yabere stable you know kwanya manyire ngabono marioga yankunyu bono ga tiliko gende gorumono na bitakira umuntu upima sukari 1 week ama even after 2 weeks oranka yesukari yae na ande talinge ne sukari yo kanyo gupima sukari yo ebintu binde mbiri wanda gupima abantu bamari ne sukari yo kabagupima ekero botu sukari ko manya cholesterol level nkaya you know amafutanga nanga kyobwate samanyi ngawo very important because not to college complication chuburu sukari badai atutare kirase chi complication daktari oborere bwa hypertension nakibole related no borere bwa diabetes high blood pressure usamanyi ngakugenda iguru odigirya abantu abanga batuburu sukari agutwara uburu sukari rero baada ya miezi sita utabunga ndio watu uburu high blood pressure Paliba watu uribwa high blood pressure, damu yenye iko juu, omenye iko baada ya muda kidogo watu uribwa sukari, you know. Ngamurira yako gendamu, ale brothers and sisters we can call them. Esababu uburiro bumo bogo sali bintu gete bwarento bundi. Mnabono kumfano. Ekero bwatu uribwa sukari. Uribwa sukari bogo sali chinjira chia manyinga. Bwalente ndo iko rukunga atherosclerosis. Yani chinjira chia manyinga chiko wa chinyomo nchili koigoka kwa uraisi. So onye chinjira chia manyinga chiomi na ndi nchili koigoka. Bone inene kolento uribwa high blood pressure, uribwa high blood pressure ni chinjira chia manyinga chiko sareka. You see? Yalento uribwa high blood pressure, bwalento uribwa ki. Sorry, uribwa sukari uribwa high blood pressure. Uribwa sukari no borobu. Ibo minetinga sorry, uribwa high blood pressure momentinga manyinga tali kogenda kere kimo munagisa igitakire. Amanyinga akogenda make. So onya manyinga tali go ikese pancreas yaisaine. What it means, the pancreas tali go chikonyora enough nutrients. So pancreas ija gutwara issues. So onya muntonyo uribwa diabetes. So uribwa diabetes na bogonto uribwa high blood pressure kusa manyinga kogenda iguru amanyinga kogenda iguru na bakonto uribwe sukari yes. Daktari umanchu muri yanara kuboli nga ningi yakogera konyara abantu abeka babwato uribwe sukari okonyara nga amagora bakobimba umuntu babwato uribwe sukari mabwana bakobimba because bono uribwe sukari bwachakire gosaliye bimugete uribwe sukari na burasali efigo yago na ndigo ikonyolenga efigo nereko egosibia manyinga nereko regulate you know the volume of fluid esa manyinga ito usaso mubero ito so onyo olenge figo teliko rusia mache aso mubere amacha amanga gutikare so mubere naboko bimba maguru ngo burere bwe sukari ibugo saliye figo cyago so once kifigo cyago cyasalikire amaguru nabako bimba watwale ridima Igento kende uribwe sukari watebire ibugo salia chinjira chia manyinga so poor blood circulation ekeronga manyinga taligo ikanse you know atire nande boronge ne pressure itakeire abekogera abantu babimbo mu buyesa mbye muno sana daktari asokwira nili liboli elyo nabegombye muno sana umwanchi umuliri chinga kitondete gusanganire Dr. Kena Moses kurwase clinic ya Worldfit oyogendete gotosemia amange igoro yoburire bwesukari obereka gukwanira amange igoro yoburire obwo kondo mwanchi mulindete gukonyerenga sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook nabogotonyora gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeri ya YouTube nabogotonyora gwetera Ndizi TV News oigo nabogotuma ujumbe agenki agwetera sinambere erigabwa screen yago otumanyinga yokubwati umorobiri kuru nabo igo libuli yago cyase daktari kubwatika noborero bigatogokwanira gwoseborere bonde bonsi obwabere bugocanda omuberogo daktari togosuka mutungo abakogokwanira nga type 1 borero bwa type 1 mboliko bwena montago tumeka amaliogo sechinga gikiri arabe gakomenya kulendo mwanchi muri naro kubolinga oborero bwigabwa type 2 borobulende oburiro bwa type 2 kuzi diabetes y'abantu abanene oburiro bugwende kubwena
kuseburiro nkugwena buli kyango tebiga miskeru mwete you know sometimes tukiongea mambo watu wanaona kama ni musatu lakini let me tell you last month umutinyi yoyorete itwa weneti abantu babatu buri sukari around 4-5 people munatogo kwa no mutinyi yoyega umuntu narukite go mpimo buri sukari last week tukanyora bwate sukari yaye ere 24.4 lera ida nago chobisi ito sukari yaye ere within the normal range tukone ambari bamanye twaligirete uburi sukari bw'abantu abanenko gwena buri kaira to nkeko era boko gwena itwamanya ng'ubururu bw'esukari buri itwasoma ng'ubururu bw'esukari bw'abantu abanene pancreas yabongo kolere gas kawaida the pancreas the pancreas ngo produce yere insulin kawaida na kiyeko rabo korukunga na ni insulin dependent natali lazima ibete sindani yawo iko mukwende the pancreas ngo produce yere enough insulin. The only problem werororo emechando nkayire emechando n'umubirogo wangire koigwera amachiko ya insulin so nkitogo chikokora urachinya gitari yeito itogo chikoteyo umubirogo oigwera amachiko ya insulin onye tuli gukora exercise you do some exercise you know onye tuli onye koromoni sana umubiri you make sure that umubirogo obeire kiwango kirigetakire so we will show you ntubuga tamaryogo akogera agogokonya eso mubiro koba you know koba sensitive to insulin so many of them esukari yago ya cyakoba buronge within a very short time oburero bw'esukari type 2 nkogwena buri yes daktari ngonyoro nga ngwate yoborero biga bw'esukari bwa type 1 go so borero bw'esukari bwa bana abakonywa maryogo throughout nkonyoro nga indiro mubiro go ikaby the way ukana maryogo na kiwago cha basaba ibichinga kietje you know make mena mno ukwana abantu mbali mnabona abantu babwa tuburire nyole bwa type 2 mna watebiri bagutumia insulin eke wango kose bagutumia maryogo munakonya kugendera komenya onya komente dosage kwa rule abantu mnabo dosage nya komenta so omwana omoka bwa tuburire bw'esukari maybe alenge ko ibete shindani kwende insulin totebe kose 25 you know international unit maambi na marabo ibeta kose 15 kose 20 international unit you know bono kwanyoro umwanoyo uchakire comment insulin wikire bono uchire ku 30 ando nya kugenda ku chigoro what it means is this e pancreas yango produce yanga insulin kasinini and bono yasigire ku produce completely enchidende ya kabiri umubiro yo chakire gutura chi complication chijinga noru chakire ko resistant to even the insulin yako ibeta umubiro naboko twatebirenga umubiro naboko resistant to insulin ngono type 2 umubiro go resistant to insulin nyore type 1 oko ibete shindani nabo umubiro yo ikaja ko resistant to that insulin yago tumia you see ucha comment and that's what it means umubiro chakire kwanga because wachakire kugendera komenta insulin ile ko bitako waje komenta dosage iri gutumia yuburwe sukari aidha nga gutumia maryoga ya yuburwe sukari wacha komenta dose mabona tubwate ile you know glucose for instance nero ya 500 mg nero ya 850 when we have 1000 mg so alengo gutumia 500 otenga bona genda 850 alengo gutumia 850 otenga bona tio kolega asigenda 1000 die ko otenga bona wacha ko bita insulin you see rogo kana umubiro kwanga because umubiro yogenda ko bumubenda tebe yes daktari ngo ratora banta abange babire bako butorwa amagoro kinga kisire babwate ngiye kogera abantu yes amputation abantu abange babutirwa amagoro igoro y'ubururu bw'esukari konyoro ubururu bw'esukari bwa mochire utabunga bono ko buroko ntubutore no koba onyorire getonda bone sokugoro egetonde kinkiri kogwena kyagendera kobe kenene baka you know
waikira site banya rukuru rwachakira kugunda kujakira gutwara into kunga wet gangrene ako gitonda ko kurika ro kuchaka kotwara machi kutari kugwena otenga ukuru ryumete kwa kuri totabutoleti igo kunya goitoko konde gochaigoro yani ngukuru kuri kunya kukugore gochaigoro kokugoike kunyonga kwa kuru mugima after tobutole ogwene ingike kugera abantu gekugera gatonda kitari kugwena kisababu biri esababu entangani obuwe bwesukali bwasadiri nerves y'omuntu what you call peripheral nerves kyabere damaged bono peripheral nerves na kichigo tebyo kugurunga kyogwen okuguru afya y'okuguru ne nerves kigo tebyo kuguru kwawo so bono nerves kyabere damaged kyasadekire bono kero kyasadekire what it means kento kiriye kuligereri afya y'amagurago nkeyo na kyo kuiwa abantu bandi bo batuburwe sukari na asambwo kugoro nkoli tari kuiwa because the nerves have been damaged na bona bagweta sigete otuomera atamayo so tuomera egatonda gyachaga gocha so the first reason is because the nerves have been damaged the second reason obururu bwesukari nago tebiri ibogo sari kinkira cyamanyinga kikoira manyinge sokogoro you see bona kinjira cyamanyinga cyaticha igo manyinga takogende sokogora isaine so what it means koro kwa onkoli konyora ndagira onkoli konyora enough oxygen no onkoli konyora nutrients no so what buchabu wonge bwatigara kogorongo kogwena onye maskari ipereki ama kwende kinga yumubero ikeiru na manyinga ali sokogoro kwabo so that's what happened so urubu sukari abantu abanga banakirwa amagoro because urubu sukari mbaki kuri urubu sukari buronge daktari ngaite togendete kwandira sensemo ya complications oburero bigabwe sukari mbwira ni chinkuru cyo busacha inse sana mwana gotebiri kinchira ibere kinali kitwa twane enkere ntangani urubu sukari bwosaliye king inini nerves enabu nere ko tebirengereri kwarengereri enabu yire information bakesobo kombe for instance so enabu yabere damaged enabu ikwire information yabere the sensory nerve yabere damaged information tego ikese wente kuika tego ikayabutokerangira yabutokerangira so the nerves cyakaro cyasarikire paka kinguru cyabaka kikoleki kiranense enjirende yakabe nabo tebiri amanyinga ngo ikara so bukombe tari ko gendora kwenda usama sinini so bukombe mbokora gas because urubu sukari bwasariri the blood vessels manyinga tari ko genda isaini so this is the way urubu sukari bukogera abaga kabachandika lakini tutete abantu bachandika ekintu mayetengankero abaga kabakinya gitari because ntubwata Mario gamaya tunachamba start the battery so watu watakuwa sawa hakuna shida wakuje ku hospitali daktari asensema ya fertility rende ngo affectire yes abantu walibo bwatinya urubu sukari nabangina kwa mfano ngo ikabali ngakiyo konyora abana basi nyikonyora abana because the sukari urubu sukari bo affect hormonal protection chiomoni ngakiko chiomoni to bwati hormone kurukunga estrogen and progesterone which is very important isamwana yo konyora abana so chiomoni chinga chiko ba imbalance to konyora abana and at the same time urubu sukari bokolenta bole complications amwana yo konyora abana abantu banyora abortion because urubu sukari abantu banyora what you call abana bagokwesenda yabo batarekanyore kiyo kwiburu twarode ntumuneke abana bagokwirenda bakutura ki complication chinyinga igo bururu bwesukari nabura affect fertility yo musubati nyoro even fertility yo musaje narogate daktari ankoboli gose ngikeko cause ovarian cyst na gose clinic ya Worldfit ngorokero obogwene ovarian cyst ochunya kubaru ovarian cyst injusi nyagitari ya Worldfit ovarian cyst nekera machago chese amagena ege kabukeri kirigena ege bikabiri bikorosi amagena esa magena cross yo musubati bitwara machi and that's what you call ovarian cyst
na bora nyoro ovarian cyst because of infection infection tuwali infection you know ndomala utwala PID pelvic inflammatory diseases mbako genda nyakitali ko wendi unabera agende infection igende se you know the ovaries erenta macho again tukia kabere kolenta you know ovarian cyst is hormonal imbalance onye chomuntu cha inchiri burongi you know na bukira lente mangana yo ovarian cyst na ande again tukia gatatu temanyiri nyolenki je kolenta you know it is what you call idiopathic idiopathic meaning sababu tulikonyolekana kolente shida mne but the good thing abantu abacunye gitari yetu bantu ndiko barabantu wanzu bwatu ovarian cyst tubwatiri yogoli yatokurusese ya Malaysia we give you it is done igotarire clinic ya Worldfit daktari nachikotate yasike gutoka na bigaina ne namba yesimi elinde muchiko sanga amange anarota Dr. Kena umuntu gwate pressure nabwenete kunywa maru aya kweruka nga Jackson miyenda kora chinsemo chichiasuneka ona egotegemea ubura nyo maru masinini discipline made kuba discipline negendekebe made kujaga kwela ndo nyomoru abatanga kidini ko nyomoru natika ojo kunaga keiga oyungana ndenge dia mentera ngunandaka onyoro mentri tani onye konyale kana tiga maru onye te konyale kana otware discipline yo kunywa gasinini lakini moru kaliko ko kunenda ya konya bono mami ona kaliko konya gantaga sinini lakini yasalie bingi daktari ngiye kogera abantu babwate oburire bwa diabetes okonyora nga babwate chi infection chinyingira ndakonyora nchiriko bwena bwango ero abantu babwate oburire bwa sukari ibabwate infection pneumonia ekeuno infection UTI vaginal candidiasis what have you babwate infection none then esababu no kuburirwa bwa sukari bokolowa immunity ekinga yago y'umubere koira nanse burirwa sukari na bokolowa immunity side so onye kinga y'umubere yae kogenda nse kinga yago y'umubere te kunyara kurwa ni uburire buri igine sababu yemo esababu ya kabiri burirwa sukari bwo attract infection so onye kubote nabona ko mfane kero gwitira machi kwanyanga muntu bote uri sukari kera gwitira machi nabwo ati sukari esingira ya machi eyo gwa attract infection ebinyi byangite sukari ekero kuriera daktari abantu mbarorokera babaturerwe sukari okonyora ngabo gusalia maiso nabando konyora buguticha mato bagate nyeno kuriera okonyora bakora litaturi you know amma isong naron kuragirale umubiro mugman kuragirole so the small blood vessels chinjira chamanyinga chinka chikolente ndagire samaiso cyasali guno burire bwa sukari so amaisa utalikonyora gentoki talikonyora amanyinga onya amaisa utalikonyora enough blood amaisa utalikonyora gentoki talikonyora ndagira amaisa ali achaka gusarika ama toboigo ama tayago the middle ear intageti nare ndagira once amata talikonyora enough blood narojaga gusarika umuntu jagutwala atari koiguburungi yes daktari kyagera chinga kicheto cyatonyorire ntaite tokwanire iguru ya treatment naki clinic ya Worldfit gekwana na obugwenya akero umuntu atokekanie no burere bwa diabetes burere bwa sukari ekero umuntu agojinya gitari you know one thing nje no munyagitari nsomete enchira ya kawaida yo kuwenya marwaire what you call conventional medicine so we apply conventional you know view twamanya umuntu nabwo tuburire bwa sukari sukari ne wente koba within the normal range esa manyinga ngakibono igento giya kabere ninsomete ngendo ikorwa nutritional medicine and habo ngakie pancreas yeturanye kole etago produce enough insulin ngakitura make sure ngomuntu yunga taliko machiko you know insulin taliko nyaigwera machiko atake kuigwera machiko ya insulin these are the things that's the package we do to make sure nga twasibiria mubero yo bya twakore you know detoxification to maintain immunity yae to regulate sukari yae teba soko ende go second and seven within the normal range to maintain immunity in so many other things to knowledge
you know ko muroiro ya manye kwigweni nyenka umate matukiza jinyinge muroiro tayo na aya nyagitari nga kero mungena ago participate samangana yoko wena we make sure that ngamba with that knowledge mbia mona sana daktari ndo chiza chetu cha tunyole kabisa lakini Kalen Kwambosh kora chinse mochi cha Nairobi no akabwatiri umurovelio Evelyn Atuma kora chinse mochi cha Mombasa na baigo Abel Cliff kora chinse mochi cha abo baracho mbia mona sana soko bwatia umurovelio o Worldfit buna toberi to sanganere Dr. Kena Moses koren daktari abange mbaga nitiko manyanga ye kliniki kyao kegotoka na baigo ena ne namba yesimi elinde batalira chinse mecho na baigo kwenyolera ubugwenya mbia mono miskerubo elitaria na nkuru kunga Dr. Moses Kena Unsarigo nguru senya daktari ya Worldfit Health Centers Worldfit ndo bwate branch ali mu Karatina tubwate branch ndo mu Eldoret igabo songo no tulese nyumba ya Uhuru Plaza Uhuru Plaza niliego toka Marigiti Marigiti ali Bosongo oikochi baka Marigiti osase stage enkoro ya Kisumu yarengi ekero wikire Marigiti nabo kore nyombe Uhuru Plaza entambe bata makoba matambe asaizi wameanza kuita jina nyingine osoime uchibake goroba ya gatatu erumu 307 no konyole kliniki ya Worldfit nando byaga miskerubo ninje ngotoke se kliniki yetu kya Bosongo nabo bagocha bandole nande ntuligete getabu kiburiro bwa diabetes nawone kila gitabu kya ndigete getabu eko nga the genesis of diabetes nabo gocha banyole bitabu bakonyese okobwenda nkerese namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 bia mona sotri Daktari Justus korwa chinse mo chicheri amonia ko bolinga do you have a gynecologist in your center? Yes, we have. Bia mona sana Justus naboko talira e clinic ya Worldfit edindo nyorera obakoleri kigima bia mona sana mwanchi muliye kwa bere kugusangana into kortoka chagete omorobele gwikabona igatwikire omwalia nogasemere kwana na kwa bere ko wesemia amange wetra Dr. Kena Moses actually daktari abantu baro batomira ujumbe bate bambye mona siga singeo karna abange babiri bakonyora obugwenya kondo mwanchi muri gwikira abuno ngokorera omorobele wili tukolia lero gwikai weekend na tumira na Dr. Kena Moses kurase kliniki ya Worldfit yora chikoba kagotosemia amange kolende kukoganilia oburigelia obya edietaria ne Frida Kerubo karibu tena sana daktari. Asante sana. Ndizi TV Ubwansu